omladine i sporta, Olimpijskom komitetu Srbije, Sportskom savezu Srbije, školama i njihovom rukovodstvu, gradu Beogradu i ADI. Svim našim partnerima koji su sa nama istrajali u ostvarenju naše ideje, UNICEF-u, Mini City-u, Golf klubu Kanal, Golf klubu Beograd i mnogobrojnim volonterima koji su nestrpljivo radili sa nama. Vidimo se tokom leta na terenu ili sledeće školske godine. Hvala puno. Hvala lepo. Našim malim golferima je teško držati pažnju, ali verujte da nisu bili takvi na terenu, jer da su bili ovakvi sigurno da ne bi postigli ovako dobre rezultate. A sada je na redu deo zbog koga smo se i okupili ovde. Proglašenje najboljih. Na startu pozivam juniore koji brinu o školama da svim učesnicima školske lige u golfu podele vaučere Mini City-a. Krećemo od pojedinačnih nagrada. Pozivamo Nebojšu Lazića, menadžera školske golf lige, da dodeli nagrade. A to je članstvo u juniorskom programu golfa. Nagrade dobijaju Pavle Starčević, osnovna škola Mihajlo Petrović Alas. Pozivamo Pavla da dođe da primi nagradu. Luka Radić, osnovna škola Duško Radović. Dobro, pozivamo Branislava Ilića iz osnovne škole Siniša Nikolajević. Ana Stajić, osnovna škola Borislav Pekić. Vukašin Minić, osnovna škola Siniša Nikolajević. Aleksa Stijović, osnovna škola Svetozar Marković. Milica Petronijević, osnovna škola Svetozar Marković. Uroš Ličina, osnovna škola Vladislav Ribnikar. Ognjen Pavlović, osnovna škola Laza Kostić. Katja Gruber, osnovna škola Svetozar Marković. Sava Kostić, osnovna škola Svetozar Marković. Bojan Mihalek, osnovna škola Marko Orešković. Miroslav Kovačević, osnovna škola Isidora Sekulić. Nevena Terzić, osnovna škola Vladislav Ribnikar. Lara Todorović, osnovna škola Vladislav Ribnikar. I Aleksa Batas, osnovna škola Borislav Pekić. A sada ćemo podeliti nagrade za najbolje individualne rezultate. Nagrade dodeljuje Aca Kovačević, sekretar za sport i omladinu Beograda. Krećemo od treće pozicije. Treći najbolji individualni rezultat ostvarila je Nevena Terzić, osnovna škola Vladislav Ribnikar.
poziciju. Drugi najbolji individualni rezultat imala je Lara Todorović iz osnovne škole Vladislav Ribnika. I prvo mesto i poklon voucher Golf Camp dobio je Aleksa Batas iz osnovne škole Borislav Pekić. Hvala lepo, hvala Aci Kovačeviću. Sada bih pozvao gospodina Nikolu Kuljaču, sportskog direktora Olimpijskog komiteta Srbije, da podeli nagradu Hole in One. Nagrada je golf set, a nagradu dobija Lea Vuković, osnovna škola Vladislav Ribnika. Hvala lepo, hvala i gospodinu Kuljači. Sada bih opet pozvao gospodina Nebojšu Lazića. Na redu su zahvalnice direktorima osnovnih škola. Osnovna škola Vuk Karadžić. Osnovna škola Branko Radičević. Pozivam predstavnika osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević. Osnovna škola Borislav Pekić. Osnovna škola Mihajlo Petrović Alas. Osnovna škola Vladislav Ribnika. I osnovna škola Laza Kostić. Dakle, to su svi učesnici, sve škole učesnice, a mi ćemo sada dodeliti i glavne nagrade. Krećemo od treće pozicije i pozivam gospodina Šešuma, sportskog direktora Sportskog saveza Srbije, da dodeli medalje. Treća pozicija, osnovna škola Siniša Nikolajević. Mislim da treće plasiran zaslužuju veliki aplauz. Molim vas da ih pozdravimo. Zaista vredi sve ono što su naučili tokom ova 2 meseca u školskoj golf ligi. Dakle, treće mesto, osnovna škola Siniša Nikolajević.
pozvao gospodina Ivana Todorova, potpredsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, da dodeli srebrne medalje, a drugu poziciju u školskoj golf ligi osvojila je škola Kralj Petar II. I za prvu poziciju pozvao bih Predraga Permuničića, državnog sekretara za sport, da dodeli medalje. A prvu nagradu osvojila je škola Svetozar Marković. Pored zlatnih medalja učesnicima, kao nagradu, osnovna škola Svetozar Marković dobije na poklon i računar. Preostalo još da podelimo zahvalnice za prva 3 mesta direktorima. Gospodin Nebojša Lazić će dodeliti zahvalnice, a Bojana Jovićević ispred UNICEF-a dodelit će majice prvoplasiranim golferima, 3 prvoplasirane ekipe. Sačekajte, ostalo je još da se slikamo svi zajedno, ali u svakom slučaju pozivam sve prisutne da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo sve učesnike školske lige u golfu. Hvala vam što ste bili sa nama u ovoj sezoni. Očekujemo vas ponovo već ove jeseni, kada će početi druga školska liga u golfu sa očekivano većim brojem učesnika. Hvala vam još jednom i vidimo se u septembru. Doviđenja!
92 golfera, 60 dana igre i učenja golfa, 16 osnovnih škola. U prvoj školskoj ligi u golfu dobili su priliku da uče, da se druže i takmiče, da uživaju u sportu koji odlikuju pre svega čast i fair play. Oni su večeras sa nama kako bi ih nagradili za dobru igru i čestitali im na svemu što su ostvarili u prethodna 2 meseca.